22 years now, Islamic Relief of Bosnia and Herzegovina is implementing the project of Ramadan food parcels every year. The main purpose of the project is to provide basic food necessities to the most endangered citizens of Bosnia and to show them they are not forgotten. This year, Islamic Relief Bosnia and Herzegovina team continued with this practice, focusing especially on those affected by the worst floods in the history of the country. 40% of Bosnia was under the water. Large number of people had to evacuate because of the landslides. Many villages had no electricity, drinking water and food. Number of main roads were damaged or destroyed. School classes cancelled. Also, a number of public buildings were destroyed or heavily damaged, such as schools, hospitals, and other public institutions. At least 20,000 families were forced to leave their homes permanently. Approximately 100,000 housing units were destroyed or heavily damaged. Reports say 33 people lost their lives. Islamic Relief Bosnia team has distributed 6,000 food packets in 12 cities in both entities. This is about 30,000 beneficiaries provided with basic food items. Zovem se Almin Karajbić, po zanimanju sam vjeroučitelj. Živim sa suprugom i dvoje djece, dva sina. Inače sam po zanimanju vjeroučitelj, odnosno nastavnik islamske vjeronauke kao i moja supruga. Evo, nalazimo se ispred moje porodične kuće koja je poplavljena u nedavnim poplavama koje su zadesile Maglaj. U kuću smo uselili prije nepunu godinu dana. Kuću smo adaptirali, uselili uoči Ramazanskog Bajrama. Nepuna godina dana je prošla i zadesila nas je ova poplava. I evo ponovo iz početka moramo raditi adaptaciju kuće, što zahtijeva mnogo novčanih sredstava pa i strpljenja. Svaka pomoć, bilo materijalna, bilo novčana, je u ovim trenucima dobro došla kako meni, tako i svim građanima Maglaja. Hvala Bogu, ona ima dobri ljudi. Ja se ovom prilikom zahvaljujem prije svega organizaciji Islamic Relief koji su nam također uručili porodičnih paketa, da ih Allah ako Bog da za to nagradi najboljom nagradom. Ja sam Safira Vuković-Karajbić. Da vas Allah dželešanu nagradi što ste došli i počastili nas svojim dolaskom da osjetimo da nismo sami u ovim teškim trenucima koji su nas zadesili, alhamdulillah. Mi smo prošle godine u Ramazanu kupili ovu kuću i radili, maksimalno se iscrpljavali da bi uoči Bajrama uselili. I eto, živjeli smo 10 mjeseci i nakon 10 mjeseci smo ponovo se vratili u zgradu u kojoj smo živjeli, gdje smo prodali stan, sad kao podstanari. Ovaj Ramazan, ista priča, znači ponavlja se, interesantna stvar, ponovo radimo kuću, ponovo renoviramo, sad sve iz početka, ali skroz drugačije. Prošle godine smo se zaista iscrpljivali radeći i fokusirajući se na kuću. Ove godine je sve drugačije. Odmah smo odlučili, ove godine ide Ramazan u prvi plan. Radimo sat, dva tu, a onda zaista svaki svoj dan provedemo maksimalno trudeći se da iskoristimo blagodati Mubarek mjeseca Ramazana. Djeca, alhamdulillah, poste svaki dan od sabahske mukabele, sabah namaza u Novoj Vali, Redžeplja Zidžovu džami, preko mukabela u našoj Kuršumliji, teravih namaza, zajedničkih iftara ispred naše nove džamije, tako da, alhamdulillah, mi smo izvukli pouku iz ovog svega ove godine
Ramazan na prvom mjestu, a onda Dunjalu. Distribution program, Islamic Relief team is in the city of Dolboy. We are visiting the city that was one of the most affected by the recent floods. Official records are saying that there is 22 people died during the floods. The city is part of Republic of Srpska. Very high rate of unemployment, very high rate of returnees. The city is socially and economically in a very difficult situation. As a part of our program, Islamic Relief is providing 600 food packages for the citizens of the city today.